Polinesiya Efekta pagi Mohane aku hilang Nakopo italangin Tapi tonga Hulungiai Ako na botoa Walang itatapu O Polinesiya Efekta pagi O angin Aku hilang Malo apito e kātaki ka inga. Mapeke tau welcome mua ai Palestiniko i asene. Ai a kohono hingoa aku ne tukumai aki i he Facebooka ko e makatolo a Maui. Ka kou lawe i pe o ku wai hono legal name pa te tukanga pe ke ne whahoko mai a hono hingoa totonu. Deria na o ata hingoa aku kai ke tonu. Makatolo. Kore pe mo ke ongo mai ho lea makatolo kātaki? Fefe da min. I think it must be your computer, Magatol. I still can't hear you. Is that loud enough now? Oku mo uya to meheni ai audio ko computer oku e lava ke kolosia ka kelela ke kai ke whinga yang e Magatolo whamoremore hau audio ke mo ui. Yeah. Kelela te ke lava testes mai ho audio pe lava ke mau whanongo atu. Hello. So that must be us. Oku, am I on? Hello? No? So that's us. We'll just do our audio then. Magatolo, e lava ke uta telefoni at pea ka koe. Okay, te uta at ki ho tu ma upe ho atai ka te uta tu he telefoni ke lea mai ho your voice I ho messenger. Yep. Malo e tau mau ke fia fini Magatolo Maui. Ka take atu ngai te hala ke me feitu. Io Porque o fanga que anta fata ragazzo con il peso un po' per le più lì la mano là Tuku hifa me ho computer. Hanga ko o tamte volume ko ho computer.
E lava o le maschere Okay. Ke le lau ke whanongo mai. Makatolo. Okay. Hello, can anyone hear me? Am I actually locked out? Ke le lau ke whanongo mai. Ia ko whanongo atu au ia Sharon. Yes, I can clearly hear you. Thank you so much. Please, my apology for having all this trouble going on. Kelela, Good. Tuxworth, ko Palestine Fogeno Victoria, Australia. Kelela fa mole mua ka ke whahoko mai a ho kau me mi pa, pe toko fi hau kau me mi pa I ho o chapter. Okay. Aia ko ia ko au ko whapoponga tu e awia ai po I toko nima e. Aia ko ia ko e mau sekeritari after mau tu kamata miau. Te kamata miau ko hingoa ko kelela tu I vai Tuxworth. Aia ko ia ko au kuna e singpili au ke hoko ko Palestine o ki grupo ko e ni. Ko e mau sekeritari ko Daniela Foria. Aia ko ia ko e mau treasurer, te ko e mau tahi paanga, ko Lina Mahi. O to iai mo toko ua o et on ke mau kulupu. Aia ko ia ko e mau co-founder eni ki he ke toponi ko ke treasurer. Aia ko ia ko Cassidy Filimone te amo Kennedy Daufa. Aia ko ia ko mau nofo ko toa I vikatoria I he turiki ke heke. Okay. Te lava o whahoko mai ai ngahi feitu u katoa koe na oku nau malumalu I he chapter Victoria. Ko lave I pefo ko whanua lahi. Okay. Iyo. Aia ko ia oku nau maukawa me he south side of Victoria ki he western suburb of Victoria, eh? Pa ko aia ko ia ko e mau tu he taini mi o ku mau whakaata ki he me he tuliki ko ia ki he Mildura, Robinvale. Aia ko kolosi whai hao ki he mau Geelong. O ku mau whenga ki mau reach out katoa ko Shepparton. Aia ko area ni I vikatoria o hao ki hei I tau kau tori mo e kau ngawe ko ia koe ki he uwhama mei tonga. Aia ko ia mau kawa wao ke western suburb. Malo. Oku whiape mo aki whehu I koe ni. Te lawa ke wahe me ai uhinga na mo whakakaukau ai ke mo kau mai ki he pātoa kolope. Pe koe chapter koe nuku tau kātoa ki ai. Koe hanai ha ngai whakaukau na mo mau ke mo loto whie maari ai ke mo kau mai ki he kolope. Okay. So, ai koia na e te hapu ki whakaata pime kamata. Na e kamata na e os whakotuu ai patoa Melbourne I Meripoaneni. Ai kako Meripoane whoki vikatoria. Pea na aku lele aki ai pa mo e kumam mok sister. Just ko penga beke clarify ai uhinga ako I he grupu koe ni. Ai ako ia pea ko e ku ma o koe me ai
na e pehe o mau independent. Pea koe later on I he osia November, I was na e pehu I mai ka te au, pe o kou kau ki he global, pe kou kau ki he international. O kui kai ke o mahino ia international, koe mahino I pe, koe kulupu o kui tatake ia Tilila mo Sharon koe global. Tau talange lewa ko e kutui mo e kutui ki he visone, he koe follow I he live a Tilila. Aia ko ia, na mau meet up lewa pa mo I kau ngata e toko nima o kunau taktaha individually whakalele e nau whanki small business. Koe kau tonga ko toa eni. Pea mo e mau treasurer. O mau lava lewa ke mau tala noa ai, mo e mau sio ke ufoko tuu a Tilila o kutuku mai. Aia ko ia ko e mau tuu ko eni a Victoria o mau under I he umbrella ko ia o global. Under ia Tilila. So, just to clarify ke tako toa pe I di katolia, o ku mau toko sii in numbers, ka ko e mau ngawe, o ku mau ngawe anda ko hape mea o ku whakafo mai me he global, o ku mau fōwai. Malo. Te ke lava e kelela ke wahe mai mo aha ngahi project ina e kau mai ki ai a ho chapter. Okay. Aia ko ia koe mautoki ka mata pe pena iai ai whangaki I o matufa o ki ai u loki ngā aue o whaata no ma peka Tilila I he global. Aia ko ia koe u loki ko ia o ki ai e kalasia I he mau kulupu o kuna osi hu ki ai o sio he ngā aue o whai loto ai. Koe taimi koe na mau hoko ai koe fo I kulupu na ku osi I loto I he loki. Pea koe sio pa akuia I ha kole tokoni o kui kai ke toe ho haawia ke o abe ke mau kulupu ka sio ko lava o ko tohi atata latu te wai atu e au ai paanga koe pe koe haa tukoni koe. Koe talu kone mau became a group. Koe hape mea o ku tuku mai pie mau o ku mau tuku lewa ki loto mau are ai. Aia koe ia koe hape tala tutuuni o te he mai me he global ke tie mau ke tokoni o mau tala noa. But at the end of the day, yes, o mau fua mau to mea koe tala tutuuni mai ke whai. Koe mau project koe ni e ki tokoni si taimi no na mau lava beke mau contribute at ki he langa ke whai ki vei tongo. Pea koe independent tokoni he loke he ka wai aha apai taha tolu. Pea moe chapter ke aline, moe other little things I don't, o kai ke uhanga au whakakau ia he koe. Koe mea pek whai aki a koe ofa pek whai angi aki pe mea kuma e taimi koe patuku at. Ka koe mau palani ki he kaha o ku mau kane gai ai COVID lockdown ku mau oskamata mau project. Ai koe mau project koe ni o ku mau kole tofoni ki mau tau ki tua. Not ki he kautonga, ka mau utilize e mau tau lai fonuani. Aia koe ia, for example, koe mau tu koe ni te mau whaka, mahino te mau collect ai usea, moe u te pile, ai koe u desk, nau ke refurbish ai u apiako I tonga. Koe pick up koe ni o tai totongi te ia. Koe umea koe ni u apiako I Victoria o kunau refurbish oski November. Ku mau oskole ai koe mahino o whakaata mai ke mau pick up e mau he last week of November. Te tok mau tau lewa no shipment ki tonga. Ke lava ke koe umea nau koe ni ke whaafo ofa. Koe u school desk me he middle school ke high school. Kau kai moe u computer e toki hanga he mau sekretari e Daniela o ne toki whako tutu whaka technician whaka eia. O toki lava ke awe ki tonga ke to ngawe ake e tonga I he apiako.
O ku iai e mau, next one ke mau hoko ki ai, o ku mau ngau e mo mau takitaha councils, peko minus, ai ko niko o ku mau vahenga o ku mau nofai di katori ani. Mau whenga ke mau co-work mo ki nau tolu ke mau utilize and ai mau kautu set out koe ni o ku nau hanga koe o ngā aue a ke aba i he ufonua ke he. Pea o ku mau whenga ke mau kore tokoni he kau pālangi mo kau business ko ia kai ikai ke mau hanga o mau mana tui o ku mau whenga pe ke taktaha kalele mono ki pāmiri i he fonuani. Kai ke lava taha nofo ta totongi ne rent, pe ko ne uhila mo ne vai. Ko mau step leva ano hoko, ko tari ke litu e mau ki lockdown la Victoria, ka mau host leva, ai ko mau meet and greet, ko kau business endo ko mau oskole, o wai pia ki whehu Tele la kadak whamolmol mua kai wai ki whehu I heni mo o ku taulawe I pe foki e tau whenga ke kakato e tau kau kandidati ke ma foki ai fo sea ko e ta fitu. O wai na ha mo whakau kau ho mo chapta ki ha taha o e kau whafonga pe ko hangahi wahenga o ku mo willingly ke mo toi tokoni outside I he lolotonga koe ni ai tokoni I whakakolopolo koe ni o ngai wahenga. Mahako ko, just to be clarifying my question, do you guys have any plan outside as far as supporting our new candidates? Okay, that was the big question. Okay, o kulolotonga te ngai e mau konteina fute whanoa me tonga ke ave ki Amerika. Aia ko ia ko tunga paanga ko ia o foki mai ko ia na ko tu ko he taini bina ma ko mau foko tu o ku ke midstream aia ko na ai ke mau pakahatu pe ko hai e tuku mai e tilila ke mau support e mau tolu me foturiki ko eni. Ka ko tu he taini mi o te ki ai ke mawahe e mau container o mau whakangongo e ko e mau treasurer ko ni fo I ko ni fo project ia ana ko ia o ke whakangongo ke o tu ilahi o whakangongo atirila ke mau project manager ke ni tuku atu mau paanga ka mawahe mau container ka mo taha like this is new aia ko ia te tuku fo me ko ia ke mau team pa ko tu pe mahala te mau ke whakangongo pe mau to ke tuku mai atirila te ko hai mau candidate ke mau tokoni e mau tol. Malo au pito e klela e ngahi fotu tu u whafofa au ku o mai pia momo chapta. Pia ku ata ha whamalo me te mautolu ai kau et mini koe ni o e kolope. O ku fia au pito e ku whanongo ka te koe o ku whalalaka a mo ngahi palani. Pia ku whanongo ki anga mo fotu tu o ku mo waifoko mo palani ki he tokoni I pia moi ako. O ko whamalo atuai kai tumua ke ta ea te foi fasi koe ni ka tau kolosi he ki sene whamalo apito ke leila ki ho taimi. Mahalo.
te lalo vini kata ki huvio o messenger kata. Mga tola maui, ko en te tā i atu i he messenger ai. Sharon? Can you try this? Sharon? Malo mo ai tau toi lava. Koia ko lava whanongo atu. Whamorimo mo ai Palestini o sene ko lava i pefoki o hangi ko whare anai o ku iai ho hingoa papi. Ka koe hingoa whokene o ku ilaki koe i he Facebook a koe makatolo a maui. Ka taka ke tuk mai mua ho hingoa papi. Yeah, malo Sharon. Kakimu ya ko semua famalo ki he tawile ko fa ko makatolo. Ya kawa main ki he ifatongia ko ni o ki testes ko no be fo Rocky Fangamari ko ma he radio fo ai kolope. Hoia ko hingoa ko solofoni. Pea ko hingoa ko he Facebook ko makatola maui ko na pego o si whakaasima he screeni. Pea ko e Palestinian o sene o ki ai ioko. Nai mate mai makatolo toi tali mai e? Kadaki. Ke whanong mai? Koen ko lava na whanongo atu. Iyo, kadak. Solofon. Koia, ko hingoa ko solofon, ka hingoa ko Facebook ko makatolo a maui. Mala. Ya, ko ki whanongia ya ko whakaunga tāma kia i he chapter ka seneli ko Palestini. Ko hoa ko le siri solofon ko ko me wasi i he Facebook ka. Ko toko ni toko Palestini he makulupu ko tangata ya ka he lolo tata ko taukolo o mani. Ai aku kono ma hoa ia ke fifine ko tangi ni brau mas peia i Facebook a. Ko sekretari ko tangata ia ko Elisa Kato. Pea kono hoa ko Kereni. Ona hingoa be na ona wa Facebook a ko Kereni Elisa Kato. Ai fai ngo fu au pito e tau fei longa ki he uhingoa ko ngawa ko Facebook a. Hange pengo hangat dia ke Palestina ko na Victoria ya kelela tifuk ya filonga ki tau filonga ki lo pe Facebook ka. Oh ya. Ai ko mau tau ipanga ko diweli ko mau ai ya ki a selu ai mau tau ipanga ya ko no tongoni ko tangata ko tikia tu ko na uhingo pe yo ma ke Facebook ka. Ko yang ko tangata me lolo o wona ta ma lolo ko no hingo pe Facebook ka
koe masi tau malolo. Ai te mula pe o wakaiti ngai uhingo ka te mokito i pe. Koe tau tangata ia una whai whaturia na tau i senene. Ai a koe no toko ni ki ai ko pue ki whina o ngalo. Koe kau maulakanga ia o e mau chapter ko na seneni o ki to la he mau kau me mi pa ka ta pe ke la ba ke fala de la wa ai mo to fiha nai ho mo kau me mi pa ka to o ko kau me mi pa ma to lu mau fa ka o ki he fa mo full tupu I think ka ko me ko ilo seneni o to ko la he a pito ka patoa fa longo pe me na e asia i e mau container na e o ma na e mau container na e o mai pe me tonga o toko ni ki e ngai mea kai a tau masiva na maulava le fa fatongia ko ia o lava i ke o mahino o ia a pito pe ai toko la ai pakai kuna o na i he tui i he patoa ka kuna o patoa fa longo pe me ia ko ia ia pe whakaamu e ai taimi kuna uno mai. Ka ko hiko te tu kona lockdown na ia e fotutu e whae mau whakataha. Keta he osikone mau container ulapi. Hoko mea mo e toi takai tu oua mai ai masikon ko COVID-19 o le toi hanga toi ki vai tua mau whakataha. Ka kui ai pe ai toko lahi o ko una osfitu taki mai ko e whataha o ko te na wo mai te na wo mai le sisita i senene o manatu ia ke ko matala ai pe mo kakai i tu asene i asle lian pe ka kuna i henga fe tu mama o me senene o kuna oskau me na to na osle sisita mai e mau le sisita to la wa noa ka te kau he me mi pakakato o e kulupu seme. Ya, wale me mau chat room, o ke whakahuki na tō ki ai. Koe angai ai lele mai e mau kulupu seme ni. Seura. Ok, malo apito solofoni. Te ke lava o vahe mai ai hanai uhinga na mo whakaukau ai ke mo join in mai i he kolope. Ko lave pe foki o Felipe mo funky i kulupu pe foki ange ko international lo mo wai ngai kulupu ke he pe ko ke ma ko na ngai ngoa na ko ha me na mo whakaukau ai ke mo join mai ke kolope ke tau kau ngā ue maro apito seron mai foi fehu i mau na apito ko ni kai ata no tari ka te utari pe au i he miwa aku pe mo mau kulupu i sene. Koe mo ui lau maari e koe ni ai pare mi amalolo Samuel Atisco hiva. Na mau patoa pe ka na mau kau mau tolo he mea koe nau whamatara ki ai ki he takai koe patoa whakalongorongo pe itua. Na mau kau mau tolo he takai pe he. Kai hoko foi more koe e pule anga pe hu mai ai premia o lolo tonga onde hanga koe o tala e mate patoa. Pe na kau ia he uhinga lahi au pito e mau punu mai o mau hanga fotu ai cheta na a seneni. O mau whakataha mai pe whai ai koe ni whila kanga o mau lere mai me ai. Koe anga koe ai viu pe moe mahino ko ai motua koe ni. I he ke whiu ku ke whai. Koe te whito i kulupu pe nia ki a teki mau tolu. Nā toki hoko ki fo i toke he ke he fo i aho pe mana tu i he toko tāko toa pe o mohanga mai ki he bōtala no whai koe ni. Fo i toke he ke he na e hoko koe ni he tau tāri na me aho ka kato e tau tari ki ha whai tutune whai e koa timi ki a māteni. Pea koe tui koe aku na e hoko ai ki fo i toke he ke he, pea ase ake ai ki kulupu koe ni koe international. Ki a te au Seron, pea mo e kau whanongo, o
o ko ke tui maalohi au, ko te kito i kulupi pēna tau kamata mai a. Tia te au mo anga i whakatonu lea, ko whitongi nge esi pe ia ai patoa, ko fulahi, ko alu i ne tupu ke lahi, pia ko sisi o no ki nge esi, tau ngā ulu lewa mi ai ka hoi nge esi ko lahi ake, ko tau ngā ulu lewa uia, ko e global movement. Ya ngai e tui a kuia, kai ke pehe au ia ko a group for nia. O wai apite to lahi au na ke no na to whakau ko e patoa ai ko team pia mawahe me ai international law pia mawahe mai global law. For me, there's no such things like that. Kia te au ko grupu patoa PN pia na tau ongo i ko tau tupu kaua ba moyanga e tau ngā aue mo tau halafono ngā ku whai mo tau ngā hitokoni o ku whai pia tau whakaukau leo te tau maunu ka fo inges to lahi ange ke hao kia o tau sino e kua tupu o tau toko lahi pia koe mea kua tau heke ai ke kulopo anga e whatonu lea apia mai no i se ron Malo. Ko lawe pe foki ko e chapter lahi foki o mo iai to lahi apito mo chapter pa ku ia mo tolu ai kau me mipa aku nau kau i ngahi whatau ko ni ngai share ko ni ko ku whakau kau i ko ke whai whotu pange ko ni tonga pea te lava ke hanga o mai hanga hi projecti na mo kau ai whakaluku fua o ko lawe i peo kai ke tō tahako tā peo kai ke kau ki whakatau share ko ni ka mo ka ke lawe mai mua ki ha ngai project la lahi na mo o stokoni kataki solofoni malo apito se ron koe kapai ke whakafoke mana tu ki ngahi project la lahi na tau lele mai ai na iai ai tokoni keo ki he apa koe katak pe whakamatala whika ka mahau e sai pe ke o tuwatu pe moia koe angai ai ku potutu koe mea nia sikeritari tene mantu i lelei ka koe ka koe anga koe mana ki ai koe tokoni ki apa na mau konsepti ai pe a senen na mau ni mahale whaafe ki tu mea something like that Ka mo project ko ni tayo la CC, ama riki ai sorry, pa fitu meao. Ka mo tayo la CC something like fa fitu as well. Ka na mau whakafolau ai puha fa ko ukafu. Na mau whakafolau u kapawari ke ofisi ai patoa. Kapawari kanewari mana i taha mima, taha fitu, something like that. Tokoni koe ki hao miko na mau kau he nahi tokoni o pai ki tokoni ke ki family he nau tange vai wha. Mo ngai whak pe nai whai ki he awe ai o miko. Ka koe mau fufua konteina ngai o si o mai pe nai. Tau mua pe e taha e mau tau mua ke konteina koe tokoni ai poi mea kai ai kau masiwa ke tawa obio ma nau se ni. Pea lava koe e mau konteina ulua ki tatari ke mau whakataha, ke mau, ka kohi koe fo i maha tatari koe ea koe timand, pia mei tō ngā he fie mau ai viviri ai kau masiwa me na wai mea kai, nai fu ale fo i timand koe ea a bitu hai, pia mei a whane, pia na uhu lewa i loto o fill in, ai fo i mea koe ea, ok, whai pe fo unga tatau, ye he omi koe fo i mea kai he patoa, ka naltu o fill in fai mea koia. Ka au ku hoko mai ke mau container hau noua hauia i September. Ai ko container hau noua ia e mau chapter ko mau whinga pe ke tokoni ki he kau ngoe i tonga. Whaka ilia i nau tolu. O ake mau whakatau pe mau tolu fai mea kai straight up pe na o mai ko o mai na me kai ke container pe aka le na si pe foi me ta ko mana tu ha ke se ron ai fa fia lava ko e mau ngau e mo tu fa ta o ne minimize ai time ko
ina tau toe consent pa tau toe ala ko tau kato o to hake me ai na ka mata ai he lola na ma i ko te ina ko ai na fai ai tala luku atilila ai ko to koni ke fo ilanga na feunga pa mo panga taha fe fitu me tupu ai cheta pe mau fu ala ia ke paanga ne mau e ai na kawai pa foi to koni ki ya no saline ki papa kula alwe mo to me awai pe da to ai mo tu ni mai na ke o mai ki he tau luku na ki baba talima ai ko valunga ta fitu ia ai kau au pipe ngai ku ngawe malo pe tu fa ta mau fai ene to fa ma ngai ka len po ya o ko mai ben ngai fi ma u lava pe o ma ngai be ya me i ko pa ya se ngawe malo apito ko i vilahi foki o ku mo o mai whakapaanga me sene ki ngai project ko ni koe nai toko tahawalo foki ai tau chapter aia na koe pachete foki koe ke foi whare na tamano afe pa nai whaia koe vahe o tau taki ono ngea ono fitu aia koe fo isilinia i he tuu koe i he chapter pe tahawalo ka kone tu koe taimini o ku tau o si huma eni foi toko ua aia ku tau hake no wanoa pea koe na huinga na alaka e ko waru ngau taha fitu he kuai e te au ni manoa o ku awea ki he vahenga wai foi whare o vahenga hongo fulu ai au ku ani i hoi ai ko foi whare koe ni koe whaka osi pe ai foi whare ai na tau taki te au ni manoa whakataha i pea meo no ngau no fitu koe ni ai lolo ai ko fo amu pe ko la yang foki ai ngai chapta ko to ma angia ke tau ngai pen ko no fai ke to ni ai si kai nga ko ni i tonga solofoni oku waha mo to e palani ki he ka au ke mo ai ngai palani ma ke ko ilo pe foki oku fonu au pito ai ngai loki ia mo tolu mo ka me mi pa ia na ngai to ko ni no peku toai na mo whakaukau ke mo toe ke mo waha whafofonga i ngai whafofonga fo o ko ni waha te mo whakaukau ke toko ni i pe koe koe ka peka toko ni whakapaanga ka koe haa whahenga toko ni pe mo palani ki ai pe te ki ai ka ke wahe mai mo ame ai ia mala pito Sharon okay, tu mau be foki me hina mau kamata na osi o mai pe ti lila ia ho mau wahenga ai ko tonga tapu tolu mau toka ngai ya o pi lolo tonga staka heni e mau fofonga ko ia frasi dia va o ko lo tonga staka ia stelian he covid ka o mau ko mau para lia ma to ke tu la ho ko pe ia o fe time e foki e mau fofonga au ai be ma faramo e ha foi taimi ki mo pe foki tonga ku mau te sio fakio mau pe potano a ku mau loto obito ke ha mau palani moia ya nga fo tu ki he mau wahenga tolu e ku mau faramo obito Sharon ko tangata ko ni te mau lava o akahi aki tamakoina o ku loto ngata utu be tonga tap tolu ai mau tabu abo e fakabo malo apito kau apito sene ke na ufu i e foi wahenga koe ni pe aku o gai pe mo whakau o gai pe mo ngai chapta te na toko ni ki wahenga tolu pisa you guys ko ngai tau mua foki au tau whenga foki tau teke whaka temukalati ke tau lava ke tau foki ko tau sea ke tau mau ai pureanga koe ni ke whiri koe ni wanoa wataha wha maaloka te mautolu solofini ka pehe foki o chapter ke ngahi toko ni whapaanga ka pehe foki ngahi fotutu plan ngā hue o mo tuku mai ke kolopepa aku mau hoko ia ko hata apoaki ke te mauto ka pehe foki ki si kau masiva koe ni tonga ka tuku mua ke wangata ea tu waha toi me au ke loto ke touch up ki ai. Pe koe pe au ia ke ki hanga o confirm atu
foi pagarea konti e mau pou e mau fafofonga konti tonga kapitolu. Koe tu whakataha koe mea moe whewhalala aki o pou whai mea moe e mau kulupu, me mau kau me mi pa. O kuiai a iwilahia ku mau ke mau ikuna ia ka tonga kapitolu. Pea koutui pea uia e Sharon, ko whe ai whahinga halafononga e whotutu kai e mau u kantiteiti te mau la karatoa pe matolo ikula e whanonga koe. Malo au pito. Te kolosi he ke u ave ai whainga maari ki a lotu, ke ne hoko atu ka u whainga ke u talanoa ki he Palestini koe ni a aina kono whawhonga i mai e Sela Alovili, ke u lava ke koneki mai a Sela. Malo au pito Solofoni. Ia, malo. Ko mou tok mea mai ka makatolo a maui me sene Australia. I he whatala noa ko ia koe langa ngā ue me ngā he chepta koe i Australia. Pe he taim tatau pe tuk pe moa ke oato ai kore whamole mole koe uhia koe ki tilei pe koe ki palpale ma wha teknikare koe ia koe fufua taimen ke whahoka toa e tau ngahi video call. Pe koe software koe no kamata aki hangeu ku ki i hau o lunga e software ia kai nofua te kau ensini ia i lalo. Pea kolfa mole at pene o peu whai hono whalelei. Ke tuke ataha tau whasi, ke tau whawaha mapa ki ai, pe tau kolose ka Sela Alovili. Ki tau whakalau, a tiki ngai toa moe whakaamu, koro au e ku whakakaukau, ka kohai toa tine tai au, tau ui mua mo tau alu, koro ua pe e ngai pau. Rolanga kai whakamore mua, ko e kulele mai kisi a tahua, ke whainga mare nai a lompua, ke si i tou anga maki maua, mai nga kama pe e ni o kua, ko e taha pe kua ta whiunga. More te kake kumi atu, te whine motu ane kuke pēta e pau, te loto e kua pehe i pau, kumia e poe hau tatau, malo kauto e kumi atu, koe olo ka holo pe o kukai pau. More te kake kumi atu, ka whine motu ane kuke peata e pau, te loto e kua pehe i pau, kumia e koe hau tatau, alo kauto e kumi atu, koe olo ka holo pe o kunga i pau. Nā kusiku a mo whakakaukau, koe hato anga kutai tau, ka sini wasi ke o kufi e mahu, ma whaito oi puke o kulau, mana tu i moe se takahau, koe anga pe e ti whakaamu. Ki ngau i maru a
ke mauto e whakakaukau. O e kamatonga o kupau mo tau. E kamapalami o moa a koe malau. Puke puke kota whanua e ia ai hau. Si inga hinga tuka ke mauto e whakakaukau. Kovi e kamatonga o kupau mo tau. E kamapalami longoa a koe malau. Puke puke kota whanua e ia ai hau. O atoi pepe mo e whasi hoko koe ni kia ki mautolo ka e ke whai pepe inga ke mau hawhetu utaki ki an sela alawili. Fihana isi no totoni.
Malo apito e whainga maari e koe ni ka tau kolosi moa ki he ki a Sela Alovili. Ko Sela foki o kune represent mai ai Queensland chapter ko a Queensland ni. Ko e nau Palestini foki ko Amelia tau fia. Ka kune mo ua ai Palestini ai a ku hu mai lewa a Sela kene whafofongai. Sela malo moa e tau mao ke fiafini. Sela, ke lawa whanongo mai? Ia. Malo e tau toi lawa? Malo e tau toi ba e fiafini. Whamalo ki ho taimi Sela i ho kau ngā kau mai ki he polokalama o e fiafini. Te ke lawa ke hāmua ki tuku mai a ho kau me mipa ho mo chapta pia mo kau maulakanga, whamolimoli? Ia, malo apiche roni e mau whainga maari e pia kore pe ke uhu whanga i he ngahi talawa apa kotoa pe ko o sanu whai atu ka mei he patoa global o le tio. Taki moa ia hange koe whakamata a Sheroni pe ke i heni e mau Palestini pe ko e mau spokesperson a mau tolu he e mau patoa global Queensland. Kako i heni lewa ke u whakakato e whatunia ko ia. Ki mua ia te uhanga lewa whawhi iloa ia tu ki Mountolu. Aia ko Palestini he mau komiti ko Amelia Taufia. Ko Amelia Taufia me i whatakai. Aia ko e nisedi o e leipi e ma aki expohinga. Ko e toko ni Palestini ko Makeles Feao. O Maria pe amu tuli Feao pa kona api en whawhai e mau u ngahi loi hosi. Ko toko ni wa ko Caroline Vaiosina Fifita, Hifo. Ko one pe moia no fuwai vai ni. Ko mau sekretari ko Lini Kanasa Mifua. Ko first councillor pe ko toko ni kiai ko Torin Fane Kanasa. Pe to helpe moia me fo hek Martin family. Toko ni wa ko kolos mu nga e ko tangata ni me homa tetefa. Aya ko au lewa o ko tawi paanga. Toko ni ke au Alicia Fusi Safi. Ko hoku nei pa peni vai ni ko kau homa tetefa pi. Aya ko e toko ni hono wa ko riami mafurayata. Pe ko ma spokesperson yen. Ko ia Chevron, ko mamu. Malo apito Sela. Laka ngai. Ai mo toko fiha ka atoa Sela mo chapta? Ko mau chapta e whakalau i whauke ke mau futolahi. Oku active ko ni ko i e mau ki i klesi kulupumo e mau ki group chat oku i he laine toko wanima. Kau mo tohe toko lahi chapta Queensland ni. Sela te ke lava ke hanga moa o tu maha whamatala ke ngahi project ina mo kau ki ai? Malo apito Sheroni. Ko e mau ki chapta mau tolu na kamata i he no ve matau kosi. Pe mau lele mai ai o mau mamangia he ngahi whakamama ko toa pe whahoko ke mita hini kon kotilila. O mau whakautau ke whao e mau ki chapta, o mau ki komiti. Ka te mau lawa ke mau toko ni atu. A taha tolo e pelerine atu e mau ki seniti, o mau wawhetu. O ato toko ni atu ki he awha koe na koe ki tonga. Ne seni atu mau ki seniti ki he mau whafofonga koe ni niwa. Ko osi vahe whakachapta afu, pe ako mau toko mau tanga i koe ni ongo niwa. De ate mau ki koini kai o toko ni ki ai ki hono toko ni asi ka u niu a kutoa pene na lofo i tonga tapu ne na uesia i he matangi koini. A hua fito e peleline atua e mau seni pe ka whaingia o toko ni ki tai ala sisi. Aina koe na fie mau mai koe minu sila. Koe a hua hiwa sunene ate e mau ta feo nongi au tupu toko ni ki house project. Pea mau look forward i lewa ke wat mo mau seniti e ko valmia ta fitu
ke toko ni ki house project koe ni koe o mau te watu ki ai Sharon, Malo apito. Sela o kuai ha mo ngahi fototu o mo hanganaki he ko lave pe foki o ku hoko mo ki chapter ko o ku sia mau pe ki o mo ngahi lo hosi mo ngahi hange o ku o fama fana mo ngahi frataha o wai na ha mo ngahi palani te ki lava tu mai ke kau pe kuaha mo whakaukau ko lawe pe foki sela na o ate foka e whakaukau ke mo tokoni i ai tau kantiteiti koni ki niwa o mo ke loto lele ai pe ke mo ke tokoni ai kantiteiti fo o koni malo apit Sharon. Oku kodoponi mau ke 100% be ke mau kantiteiti koni koe ki niwa. Dan ko ospai e mau palani mo mau furutu aya oku mau firma ke mau toko nii e tafaaki whakaako ai whanau ko e ni o yonga niwe. Pia aku mau look forward i ke palani ko ni. Pako e mau kantiteiti oku mau popo peste te au koe aku mau ngau e whakataha pita. Ko au fok mei vai ni pako e oku no fo vai ni e mau nu kantiteiti ngono mari oku mau se mahino ake mau pe i ngahi palani ko mau whakako. Aia koe anga ena e mau palani mo mau fututu. Te mau toko ni he taka aki whakaako. Na whakaako mo ngahi mo hapahinga mea whakaako pe te mau ala toko ni o mau look forward ke mau kukoni ai. Malo apito sela e vahe pe aku koutui pe e appreciate he e kainga meitonga kai pe he foki ki he kainga koe ni niwa ai aku hanganaki atu ki ai whafafonga ko ia o kumo poletaki ke mo tokoni o ata whamalo ai ka te mo tolko tape i ho chapter kai pe he foki o mo Palestini ki he tokoni o kumo whai ke tau lava ke tau tokoni he tau mo ape foki ko whaamu i hau tau loto ke tau pure anga i he wanoa wata whamalo ka te mo tol ka te kolosi he ke whenga ki he tui hapai ai ko tu hapai foki koe Palestinia koe o Meopoane. Kai tae hata foi fasi te u ange ki ho koanga we ke ne tuku i maa foi fasi ka tau tuku hoko atu. Malelei ai Palestina Meopoane lo seli hafoka pe kono huafa kono ui aki i he Facebook ako tui hapai. Whamalo atu lo seli ki e whainga mari e kuketari ke kaunga kau mai ki e polkalama o e whiawhini. Io, malapito Sharon. Oku hange ukai ke ongo mai ai ke la whanongo mai? Io, ko hoi pia hori ha. O ke hoi mai kuri atu. E lawa peke u tātu he messenger e lo seli whamole mole.
Okay. Tali me koe ne whetutaki atu he messenger. Hello? Okay, malo apito kataki pelo seli katau tano pe o dio paku ke asimai pe i he ata. Te ke lava e lo seli ke tuk mai mu aho mo kau me mi pape, toko whihau kau me mi papa ko haifua oku ai kau maulakanga iho o chapter. Okay. Sarah, loki eko le eko sai. Ko mau kau di pa whenga mai toko tanima. Ia koe mau kamako tanga. Koe Palestini te ko au, ko se kuka. Ia tapo whiri a minone ki hoko koe tokoni. Ia koe mau sekeritari, ko ai Touchwave. Ia tokoni ki ai, ko Emma Lotima. Koe mau tawi panga ko piri ape kita. Ia nai tokoni pe ki ai a peta yang. Ka koe ne tu ko he tai mini. Koe mau sekretari, koe mau tokon Palestine. O kui kai ke na koe tāpi noa ke mau kiko. O kuna i he patoa a Victoria. Malo apito e lo seli. Oku ai hato e feitu uma ke he oku no wha o kau me mi pape oku mo katoa pe i mea poane. Sai koe mau kau me tipa, oku nau no wha pe i mea poane. O kui kai ke te hata me i tua. E koe kolopolo, ana koe Victoria. Rani Victoria ko state ia. Te aku iai mo klasia me ngai ko i kolo make. Ako meri poane ko loto meri poane. Malo. Lo seli oku ai foki ai whihui ke lave mai mua ko na ke ku mau o mo tu tawata ina foki. Malo se ron. Ko ia ko i me mauinga. Ko tu ko ni ko e mau ki chapter. O ku mau tawata ina. Aki nai uhinga pe a mau to. Kaua e uhinga ko ni. Te mau tawata ina. Ia me pe te mau loto ke fa. Ka ia tai ni tatau. Ka ia e ngahi ngau e ko kurere ki aki mau to. Te mau to koni. Ka tata again. Ka tai mi ko na e ko e toko ai au. Na ia pe kau me mi ai chapter me ko ni. Koe kumi kona koe ngahi kasa. Ke ave ki hapai. Tokoni. Koe tuu koni koe awe e momiko. O mau tokoni. E ongo ni sisi ka mau tokoni. E ne tuu pehe. E maarie e mau nipa. E mau whai pe mea o mau wonga te ai. Hange ko kulake timpa. E taimi tatau. E mau tokoni a hapa tau ape. O ka pau e mau lapa. O ka skiri ni whiunga ke mau tokoni ake. Malo apito ko lave pe foki na e mai ai valungi au ma tek motor. Tai mi koe na u whai ai kore tokoni ke tonia o hapai tātolu. Ia nau poteki ko ia o i kasa o ko atafa malo ki a. Ka te koe lo seli ka pehe foki ho o kau me mi pā ki ho mo ala tokoni mai. O ku wainai ha ko lave pe hang ko whamatala o ku tawataina. Wainai ha o ha mo fotutu ke ka hau. Te mou ke i fie kau mai ki ha ngahi tokoni. Ke lawa i pe foki koe tuu koe ni ai kolopolo o ku mau. O mau ala tokoni i hono tonia ai kau ngou e ko tonga. O kai ke o mau pe na mou kau ki he mea koe ni
Australia ku ai foki ai kai ngā moto Australia na na whapaanga ai container ua. Ai taha ko mai ki heni, pia mo taha o ku at ka te moto. O ku te lava o lava mai ki he ngai mea ko ia, pe te o ku mo waha ngai palani ke ka u. Malo pito Sharon. Ko ni tu ko he tai mini. Ko foi toko wha he mau kau bibi pa. E kai te rawi ngoa ka te utana pe. Ko toko wha. No palani ke mai mo kontenu me tonga. Ka ko mo manatu i ko tai ni ko ni COVID-19 o ki whai ngata ai mau mai te pake o mo. Ka te kai ke whai ha mau meeting. Ka ko si pā uia te na ome ka container. Ka ko container ko ia. Ka me tonga. E ia ha ne ngoue o ke o mai pe o mai. E o mai whakaton pe ngiri pati. O whakatau atu pe ia he ko whakati. Ka ko haa koe sirine e whakawati. E a me ia mai kau ngui pati tōni. Ko ne tu ia koe mau palani te konteni. Ke tokoni ke kau ngoue. Malo apito o ku ko e tau lawe whakoni ki he o mai kone mea kai mei tonga. O ku whimau au pito whoki ke whakakakato i he mea koni koe a FDA, hanko mātou koni Amerikani. Koe anga pe e ku whakarea atu, ka pau o ku ke o mai whakahanga tonu me he kaungo we, o ku ofa pe te mo te ke sio ka tawhaaki, ke ko kuhinga e lo seri o ku lahi whaka ngai mea kai, ku taimi ko wau mai ai ki Morini, ku uri a ngai mea kai. Ka ki tokoni pe ia ke mo lava, ke mo sio ke whaai ko ia, ke kakato pe a whaafofa e anga no peki mai o mea kai. Na mau uwhiwhia au pito i he o mai kone e mau container na toki o mai ai uwhi. Ko e uwhi lelei au pito na e kai ki aha uwhi e pehe ke mau. Ko ia ko whamalo ki o mou palani ngā aue ko ia o ku te waki ke mou tokonia ai kaungo we. Ko ki whehui whamui o ko whe o atu lo seri whamore. O ko ilo e pe foki o tau i he tau tuita tau pe foki ke tau pure anga. O wai nai ha mou popo lave pe ko mou aha ki talatala noa i ho mou chapta ke mou tokonia ha candidate for o ku mai. Sai kono moni se o ke ha mau candidate. Ko mau tu ko tai mini na hen para to foki na e ko tu ko mau ki chapta ko si na hen sai ya. Tai ni kau. E ko fai mau ki fa ta mata ka ni ai hen mo ki veni ki kau. E ko fare i pe o mau to ko ni fai fa ka se ni. Mo fa mu ke mau to ni ke ni. Na stala mai pe ko e ta na ki pe mau se ni. E iai pe foi taimi ka tala mai ai te onge to ko ni. Pe o mau ke tu upe i area ko ia. Ko mea ko ke mau ave asi e taimi ni ke to ko ni ha ta campaign o te ke ha mau fa ka ko ke. Ka mau ta na ki te se ki taimi ni o fa ka tau e mau area pe mo sai e mo piveni. Malo au pito e lo seli ai popo me poane. Kuata whamalo au pito ka te moto katoa pe o Australia. Ko le whamore atu i e taim tatau ko hangahi tono no me fuafatongia e ma whenga ke whakakakato e ngahi mea whakateknikare i wheitu koe ni. Ko ia ko mauha o whalahe ka te motoru. Pea ofa pe te tau hoko ke tau whengau e aki pa motoru e ka inga meo poane. Malo pito Sharon, malo Maria. Ke lava o humaya i ki whamalala, e ta whake meri mane. E ko iro ko ki au tamba ki au i tau ki penoro he pōni he kuna kōpū kātoa, ka mautu tau i laina. Ai e tai tātau peo. Te miso ke taha, leo au tō ke he nai, tau i tau e maka pe taha, tau i sone, ke tau i puna kotoa pe he tau ke Popo o tau i he waka pe taha o e pātoa, pea koe whaamuia koe e tau whiri ke wanoa wataha ke tau toi whoki ke tau toi mau o e sea e pureanga. Ke tau lava ke o mai a ngahi tokoni, ke hau ki nau tōru koe ne ukmasiwa siwahe koe uhinga whokia e tau alau tau nima o to o ai whangise niti me he tau mauanga mo ui o tau wahe. Tau whaamu pe neongo pe koe tuu
tawataina pe ku hange koe ni koe tu koe ni koe ai international lo tapa manau tolu. Koe wha amuia ke tau taha, ke tau ala nima katoa ke tau tokoni, ke tau foki o mau ai pure anga i wanoa wata. Whamone more atu e kainga ke wholoa ko ia o e fuafatongia ka tu mua ke koloski ke alotu, ke ne tuku mai ha ane vahe, pia te uta ia to lewa maha ki foi fasi i lava ko ia alotu. Malo pito koe whamalo atu pekia ki nau tolu koe aku nau taki mai me ngahi vahenga taktami Australia. Oku keke aha lea ia e whiunga ke whamalo ia aki ai uki pia moe tautai tangata koe au mo whahoko. Oku lawe i pe he tunga whine mātu a me i whanua lahini. Ai whele mo whafo e ngawha whatongia wha family. Pia o ke tuku ai vai me lenga kau hia ki au taki atu ke whaihono kau whaki i hake ai masi vai tonga eiki. Whatawange pe ke tau mua lilingi atu ai tāpua ke eiki ke mo ngahi lot whale taktaha. Pia whamalo lahi atu i he fua whaiwelenga e ngai whatongia ko toa pe pia mehi he wheitu una. Kei tuku mua ke o atu he ha tau whasi ke tau malo lo ki ai mo tau whamoko ka tau toki hoko atu. O ato e pe whansi koe ni ma ki mautolu ko toa pe ngahi chepta koe ia me Australia. Ki mautolu ko koe ke mau i Australia ka taktang utu ma hosi ana ke tu kai more. Te uhiki au ia chepta i Australia.